hatutakubali kama kaunti hii ya Taita Taveta kuona hata inchi moja ya mpaka wetu kuenda mahali popote. Kwa hivyo nataka kuhakikishia wananchi wa kaunti hii, ile boda ambayo ilipitishwa wakati wa 1963 na wakati wa 1982 bado ndio tunatambua na tutaendelea kufuatilia hilo. Na ninashukuru leo jioni au kesho jioni nimeongea na gavana mwenzangu Mvurya, tutakuwa na mazungumzo, na vile vile nimezungumza na seneta wa kaunti hii, na tumekubaliana sote kwa pamoja na viongozi wenzangu wa bunge, na kushukuru leader of majority kwa niaba ya county assembly, tutakuwa na msimamo, hatutapoteza hata inchi moja ya kaunti hii ya Taita Taveta. Tukiendelea kuchunguza, tukiendelea